Ulat ke jela Meghalaya upago cawan ha ke cipautri uniu benai de lahir uca Dawki West Giant Hill District kam cibenta wa lai pai ya yung krek kam ka Land Port Authority of India wa ka integrated checkpost Dawki ka wadang dep wai ini wadem we de yechem mule wa ki he ki chnat ka sarkar perdi kam ka Land Port Authority of India BSF custom ki bor ka district wa kentup ya superintendent of police ki SDO civil ka amlarem wa pen ursla civil subdivision dai lang wa ki wa he chnong ki chnong wa em chajan haga yalang wa da pen man da pen yo ya ulat ye rukom krekam ka integrated checkpost Dawki ikrekam ki custom wa central excise department wa ipen krekam ya ki skim ka sarkar perdi wa kentup ya ka PMAY MGNREGS SSA PM Potion National Health Mission PMGSY wa ki wide da ki wa bon ki chnat sarkar Neliang Superintendent of Police ka West Giant Hills da khana u chapangki kam wa yato wa ka an Heya kelamulat wa ki wa he chnong da keliu ye chem chitom ki wa ki kam penroi wa da pengkrek ha ki chnong yong ki he wa ki da pentip ki wa duna baha ka mobile network kam tam ha ki thain khapun we da kerpat ki le wo chna pendep smart ya usarok shillong Dawki kam te ulat da ya kelamu he ya to wa ki kam penroi ha ka thain Dawki we da pha o ye ki he sarkar wo pai ye baha imiat yong waro lang kam chi benta wo pen khlan ye ya to lok wa kari Bangladesh ulat da lai uca Indo Bangladesh Maitri Dwar wa em Hatamabil border checkpost we de yakla mule wa ki he ka Bangladesh border guards we de eu le chaki de ki bam wa thiam hadin ini ulat da lai uca border outpost ka 4th Battalion Border Security Force Dawki he wa Pradip Kumar IPS Inspector General BSF Headquarters Long Frontier da khana uca phang ikre wa de le ka BSF hakap pot ka ni ka thain ulat da lahir le chawa umngot ka wada pau nambaha ki kam uin suvri hapo ka jela